Nah jening bagus Sang Prabu Kresna anake buka idewa jening ibu nyuaksa ragang sami udah jening bagus Sang Prabu Dwarawati anggan idewa rikalaning ibu ngwangun yadnya ibu nyuksrahang karyone kapening idewa jening dewa maka ya kemawinan kadia sampunike duaning anggan idewa tos ning Wisnu Murti sane sampun prasjat mapari dabdab peratnya nantuk mapari laksana. Nah kalau itu nyen idewa ngitungang tiadnyune pinake sang yaja mana cene mangdayatnya nerakayu dumadik swece ide petaru nalar persida yadnyuni kelaksananya talar mangguh sane muas dorahayu tu jeneng dan kecaru baning biwadawa tur maning taler rikalaning yadnya sampun persida kelaksananya mangdetan persida antuk kegodan suwateking butuh kala nyentuh jening udah jening labdo karya dumadik labdo karya iyadnyune persida antuk kelaksanayang tu jeneng sang kesawa matur inggih riwus mangkane katuran sira Betari Kunti wanti ante matur posire kesawu inggih riwaune kadya sampunike pangandika Nidya Kunti ne mangkin nyawis kewentenan Nida Sang Prabu Kresna sing ratu prameswari maka daging penyawis Ida Sang Prabu
kisah pasang tabe majeng ringanggan palungguh aratu biang agung lingsir tiangnya dia makut sagawan yening wenten tel pengandikan palungguh aratu kadia sampun purun persanggem kadi titiang jageng ngelarang sane kesengguh urus susu aratu sareng putra ibu Durmaning mangde parside kesarengi antuk arin titian putranipu make sami deuk sang panci pendawu madi antar tanah pebayon dumadet parside memargi antar labde karya yadnyan ibu decening tan kegodan antuk suwateking butuh kalenyen deceningnya panjang sami kaning manawan sakenaler mangde parside pare panjak mangukin sane mawasto santi utawi damai paratu sampun puput panu inggih nemangkin uning ayang titian ris sampun puput mekadi pidabda ide sang panci penawu ketekaning itu dia kunti ya banyak mangaya subakti riwaune sampun puput muwing pidabdab sang panci pedawu krauking betari kunti yagi nyangre karyuni nemangkin bausang titiang pare panjak dewa ratu agung uyak tipun gupuh ngaturang ayah dahating subakti dan mengitu padang lama napi malih nyen bausang titiang pare panjak ring indre praste rikalaningipun ngaturang ayah dewa ratu agung nenten ngetang rakina wengi cina drado ring sianuhun wantah kadia sampunike cihna bakti para panjak indra praste majeng ringgis tinipune itu sang panci pendawu
yuti ngagawaken mana kadiraswangop sangatna buat para panjak-panjak ring Indraprasta ngaturang ayah dahating Subakti ya. Raga besami padawasan wa saparapta eri sesampune make sami sampun jangkep tinganan wewangunan ring Indraprasta jadi nyangre karyune nemangkin sampun kocap rawuh padewasane sanewi punika